Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba ekulethele lona namhlanje. Ngilethele inkulumo laphana kaJacob Zuma laphana-ke emsinga etshela abantu ngamakhosi-ke, kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami, ngikudlalela-ke ividiyo-ke uyizwele wena-ke. Ngisacela kuwe masuyizwile-ke le video-ke ungene ema-comment section ufike ubhale-ke phela ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini laphana-ke usubscribe, akubizi imali, kumahhala, ukhiphe nje nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le clip-ke awuyithokozele. Linomcebo ongazange ubone, linezibuko edlula wonke amazibuko ezweni, lelo kuthiwa i-Cape Point. Uma uphuma kulona akukho la ungafiki khona ekugcineni kwezwe noma imaphi, alikho elinye izwe nezibuko elinje. Ingakho bagijima bathi abaze la ngoba ilona lizwe libalulekile leli. Into abona ngayo bekusicindezela esikhundleni sokuba bacele sibanike indawo kuhlala kube mnandi. Uma sebesicindezeleke zalwa, okokuqala okubalulekile ukuthi ukho konke abakwenza nemphefumulo abayikhipha nezwe abathatha, basale sebethatha amandla amakhosi ethu, kwaba yibona baphethe izwe. Amakhosi bawenza izisebenzi zawo. Alikho izwe elake layiqhenya ukuthi liyizwe, kodwa abanikazi bezwe amakhosi engaliphethe kuyigama nje ukuthi aliphethe. Amakhosi uma ebona ukuthi ifike isithatha izwe, asukuma phansi ngemva kubeselwe izimpi eziningi, abona ukuthi izitha sehlule nje ngoba sisuke sangahlangana sibe imbumba njengesizwe simnyama. Ingakho-ke amema ephelezelwa befundisi ukuthi akwakhiwe inhlangano yesizwe ngo-1912 okuyiyona ezolwela amandla